Dobar dan, ovo je AC generisani podcast Balkanski pregled sa vestima iz okolnih zemalja. Posetite naš sajt i izvorne sajtove za detalje o vestima. Cilj nam je da vas informišemo o najnovijim vestima sa Balkana. Ja sam Lazar, a sa mnom je Milica. Danas idemo kroz Balkan kao kroz mozaik, malo infrastrukture, malo politike, malo bezbednosti i par priča iz sveta koje se ipak preliju i na naše cene i nervozu. Ćao svima, ja sam Milica. Krećemo iz Slovenije i to iz jedne mirnije, komšijske priče. U Gabrovici i Ospu najavljeno je širenje brzog interneta, optikom. Ljudi se raduju jer više neće morati da hvataju mrežu po zajedničkim prostorijama, nego u svojim kućama. A ono što je baš praktično, najavljuju i radove na vodovodu i putevima, pa bi sve moglo da se uradi u jednom talasu, sa manje troškova i manje kopanja na više puta. Plan je da se u Osapskoj dolini završi do leta. Lep primer kako infrastruktura, kad krene, povuče i druge stvari. Kad smo već kod vode, selimo se u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo. Tamo su danas najavljeni radovi na vodovodnoj mreži i kanalizaciji na više lokacija, pa su mogući i prekidi u snabdevanju vodom u brojnim ulicama. Biće čišćenja kanala i slivnika, pročepljenja, montaže priključaka i rekonstrukcija na raznim tačkama po gradu. Poruka je klasična. Ako ste u tim delovima, pripremite se, natočite vode unapred, a normalizacija se očekuje posle podne. Nije velika drama, ali jeste ona vrsta vesti koja vam pokvari planove ako je ne čujete na vreme. Iz Bosne i Hercegovine stiže i ozbiljnija bezbednosna priča, dojave o bombama u školama širom Hercegovine uz prekid nastave i evakuacije. Krenulo je rano ujutru, pa su dojave zatim stizale i za Mostar, Konjic, Jablanicu i druge škole. Sve lokacije su obezbeđene, rade se protiveksplozijski pregledi i čeka se više detalja o nalazima. U ovakvim situacijama, čak i kad se ispostavi da je lažno, stres je stvaran i za decu, i za roditelje, i za nastavnike. Sličan alarm, ali ovog puta sa epilogom lažno, dolazi iz Severne Makedonije. U Skoplju su bile dojave o bombama u tržnim centrima Eastgate i Diamond. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pretnje bile lažne. Policija je odradila mere na objektima i oko njih, građani su se uznemirili, ali istraga je pokazala da dojava nije realna. Opet isti osjećaj, dovoljno je par minuta panike da se ceo dan prevrne naopačke. Kad se region zatalasa od bezbednosnih vesti, lako je zaboraviti koliko jedan politički talas može da udari na novčanik. U Rumuniji se govori o političkoj krizi i tome kako nestabilnost može da pogodi ekonomiju. Jedan profesor ekonomije upozorava, ako političari ne ispoštuju ono na što su se obavezali, može doći do rasta troškova zaduživanja, slabljenja valute, rasta kamata i pritiska na kredite građana. Pominje se i rizik pogoršanja kreditnog rejtinga. Zvuči suvo, ali posljedice su vrlo mokre. Stižu kroz rate, cene i nervozu na tržištu. A u rumunskom političkom uglu, još jedna tema. Bivši sudija Ustavnog suda, Tudorel Toader, komentariše tenzije u koaliciji i poručuje da se savez možda neće raspasti, već rekonfigurisati. Drugim rečima, iako neka stranka povuče ministre, država ima mehanizme, od privremenih rješenja do ponovnog slaganja većine pa i glasanja o nepoverenju. Za publiku sa Balkana sve ovo zvuči poznato, ista predstava, drugi jezik, ali isti problem, politička matematika i posljedice po stabilnost. Iz Rumunije stiže i vest iz pravosuđa i bezbednosti. Apelacioni sud u Bukureštu odobrio je izručenje bivšeg direktora Moldavske službe za informisanje i bezbednost, Aleksandru Abalana. On je u Moldaviji osuđen zbog pokušaja otkrivanja državne tajne, a sada je određena pritvorska mera do predaje. U izveštajima se provlači širi kontekst sa naznakama povezanosti sa slučajem koji se vezuje za strukture poput beloruskog KGB-a. To su one priče koje nestanu u jedan naslov, a često se raspetljavaju godinama. Prelazimo u Bugarsku gde je izborna noć i jutro posle donela dosta tehničkih problema. U Staroj Zagori je obrađeno više od polovine protokola, ali mašine i unos preferencije usporavaju ceo proces. Preliminarno se pominje prednost jedne političke opcije, ali poenta vesti je zapravo logistika. Komisije rade bez prestanka, dokumenti se proveravaju, a greške u protokolima vuku dodatne kontrole. Ako ste ikad čekali rezultate izbora uz osveženje i hladnu picu, znate taj osjećaj kad sve stoji, jer jedan red u tabeli ne štima. U bugarskom gradu Ruse situacija je slična. Primanje protokola se nastavlja, ali je prijavljeno mnogo grešaka, gotovo da nema potpuno tačnih protokola. Do jutra je ostalo još više biračkih mesta za kontrolu,
a izlaznost se opisuje kao oko 40 i nešto procenata. Komisije pokušavaju da objasne kako da se greške isprave, ali sve ide sporo. Ovo je ona druga strana demokratije, nije samo glasanje, nego i papirologija, i to baš ona koja ume da bude najteža. I dok se glasovi broje kod kuće, zanimljivo je kako glasaju Bugari u inostranstvu. Prema obrađenim podacima, u dijaspori je raspored podrške drugačiji nego u nekim delovima zemlje. Pominju se procenti ko je prvi, ko drugi i kako se glasovi raspoređuju. A jedna stvar se ponavlja u ovakvim vestima. Dijaspora često glasa disciplinovanije, ponekad i politički drugačije, jer na izbore gleda kroz iskustvo života u drugim sistemima. Još jedan dijasporski ugao, izveštaj o rekordnoj aktivnosti u Nemačkoj i napetosti pred biračkim mestima u Španiji. U Berlinu i Minhenu dugački redovi, a u Barseloni je bilo posebno napeto jer dosta ljudi nije stiglo da glasa do zatvaranja. To je uvek nezgodno, ljudi putuju, planiraju, stoje u redu i onda vreme istekne. U takvim situacijama brzo porastu tenzije, a svima je u glavi isto. Čekaj, zar ne može još malo? U Francuskoj je također zabeležena veća izlaznost bugarskih birača nego ranije, posebno u Parizu, gde se glasalo mašinski. Brojevi po gradovima se razlikuju, ali poruka ostaje ista. Dijaspora je aktivna i prati šta se dešava. I kad se rezultati razlikuju od zemlje do zemlje, to je dobar podsjetnik da politika ne putuje isto kao ljudi, nego se menja sa iskustvom, okruženjem i očekivanjima. I Slovenije, ali sada u političkom tonu, predsjednica Republike Nataša Pirc-Musar vodi razgovore sa poslaničkim grupama o kandidatu za predsjednika vlade. Ključna cifra je 46 glasova u parlamentu. Ko prvi skupi većinu, taj ima prednost da dobije mandat. U opticaju su različite kombinacije i scenariji, uključujući i to ko bi mogao da okupi podršku. Klasična parlamentarna slagalica, gde svi pregovaraju, a javnost pokušava da pohvata ko je s kim i do kada. Prebacujemo se u Grčku, gde ima više paralelnih priča, a sve se vrte oko politike, tenzija i turbulencija. Jedan tekst govori o krizi u vladi i skandalima, uz optužbe za aroganciju, zapošljavanje i nagrađivanje svojih. Uz to ide i šira slika, mladi odlaze u inostranstvo, raste frustracija, a društvo je napeto. To su one teme koje se ne mere samo procentima, nego osjećajem da li sistem radi za građane ili za krug privilegovanih. Druga grčka priča je još direktnija. Navodi se da u Kavali svi znaju, ali malo ko želi da govori imenom o jednom političkom igraču koji se, prema tekstu, pojavio nakon promena na vrhu i brzo dobio veliki uticaj. Opisuje se kako je navodno eliminisana unutrašnja opozicija i kako se širio utisak bliskosti sa premijerovim krugom. Bez obzira na to kako ko gleda na te tvrdnje, ovakve priče uvek hrane atmosferu nepoverenja, kad ljudi misle da se odluke donose u hodnicima, a ne na institucijama. Treći grčki blok je baš dramatičan. Tekstovi pišu o političkom ćorsokaku zbog najave skidanja imuniteta za više poslanika vladajuće stranke i unutrašnjim podelama. Navodi se da bi deo poslanika mogao da glasa protiv, dok vrh pokušava da održi jedinstvo. U takvom ambijentu uvek se pojavi i ona reč koja sve ubrza – prevremeni izbori. Kad krene priča o izborima, svi prestanu da gledaju dugoročno i pređu na preživljavanje do sledećeg glasanja. U Grčkoj je zabeležena i vest iz zdravstva. Đorgos Milonakis, zamenik premijera, hospitalizovan je nakon rupture aneurizme mozga. Njegovo stanje se opisuje kao stabilno, ali kritično i lekari naglašavaju da su naredna 24 sata ključna. Kad ovako visoki zvaničnici imaju zdravstvenu krizu, to uvek postane i politička tema, jer se odmah postavlja pitanje kontinuiteta, odgovornosti i ko preuzima koje obaveze. Još jedna teška vest iz Grčke. U Atini je žena pala sa drugog sprata Ministarstva turizma. Prevezena je u bolnicu, gde je konstatovana smrt. Navodi se da je imala 51 godinu i da je navodno bila zaposlena u ministarstvu. Nadležni utvrđuju okolnosti incidenta. Ovo su one vesti koje se čitaju u tišini, bez mnogo komentara, jer iza svake takve rečenice stoji nečiji život i nečija porodica. Idemo sada u Severnu Makedoniju u ekonomski u svakodnevicu. Premijer Hristijan Mićkoski kaže da očekuje da cene benzina i dizela padnu za oko 1,5 denar po litru. Pominju se i mere: zadržavanje popusta, privremene promene poreza na dodatu vrednost i snižavanje akciza sa ciljem da se održe niže cene i smanji pritisak na građane. Ovo je ona tema koja se ne diskutuje u komentarima, nego na pumpi, kad pogledaš račun pa ti se raspoloženje podigne ili spusti. U istom makedonskom ekonomskom tonu,
Guverner Narodne banke i ministarka finansija sastali su se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Vašingtonu. Razgovori su se vrteli oko globalne neizvesnosti, mogućih posljedica po energetske tokove i inflaciju i potrebe da politike budu spremne ako se šokovi preliju na domaću ekonomiju. U prevodu, svet se trese, a male ekonomije moraju stalno da proveravaju da li su im temelji dovoljno čvrsti. Kad smo već kod energije i globalnih potresa, jedna zanimljiva vest iz Evrope. Norveška, jedna od najbogatijih zemalja, ima rezerve goriva navodno dovoljne samo za oko 20 dana. A vlada razmatra mere poput masovnijeg rada na daljinu kako bi smanjila potražnju. Poenta je paradoks. Zemlja izvozi ogromne količine energije, ali domaće snabdevanje prerađenim gorivom ima svoje limitacije. U krizama se uvek pokaže razlika između imamo resurse i imamo logistiku. U sličnom energetskom paradoksu, jedan tekst objašnjava zašto Sjedinjene Američke Države istovremeno i izvoze naftu i zavise od uvoza. Poenta je u tome što njihove rafinerije često bolje prerađuju težu naftu, dok domaća proizvodnja ima više lake nafte. Zvuči komplikovano, ali posljedica je jasna. Globalno tržište je mreža zavisnosti, a ne priča o potpunoj samodovoljnosti. I zato svaka kriza na jednoj tački svijeta brzo postane problem i na drugoj. Sad kratko ostajemo na globalnim temama, ali bez preterivanja. U Keniji su, prema izveštajima, zatražili brzu finansijsku pomoć Svetske banke zbog ekonomskih šokova izazvanih ratom u Iranu i nestabilnošću oko Hormuškog zaliva. Kad se takve tačke zapale, prvo poskupi energija, pa transport, pa hrana i onda zemlje koje su već pod pritiskom traže hitne mehanizme pomoći. To je lanac i često ga osjetimo i mi kroz cene i inflaciju čak i kad smo geografski daleko. I još jedna analiza iz šireg sveta, tekst o tome kako rat u Iranu utiče na kalkulacije Kine oko Tajvana. Ukratko, autor razmatra da bi Peking mogao da zadrži pritisak, ali da izbegne potpuni invazivni sukob dok se globalna situacija ne razjasni, uz kombinaciju pritiska i ograničenih poteza. To su teme koje deluju daleko, ali utiču na tržišta, na raspored snaga i na to gde će se pažnja velikih sila usmeriti narednih meseci. U tom širem bezbednosnom okviru iz Ujedinjenog kraljevstva stiže vest: uhapšena su dvojica tinejdžera zbog sumnje na pokušaj podmetanja požara u sinagogi u Londonu, a istražuje se moguća veza sa Iranom. Šteta je bila manja, nije bilo povređenih, ali je to deo niza incidenata prema jevrijskim objektima. Ovakve priče dodatno dižu tenzije i strah i vrlo brzo se preliju na političke odluke i pojačane bezbednosne mere. Vraćamo se na Balkan kroz temu Evropske unije i Izraela. Jedan tekst tvrdi da Izrael gubi ključne saveznike u Evropi i da se otvara prostor za sankcije, posebno zbog nasilnih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Pominje se i preispitivanje sporazuma sa Evropskom unijom, uz složenu dinamiku interesa od ekonomije do istraživanja. Ovo su one diplomatske teme gde se promene ne vide odmah, ali kada krenu mogu da menjaju odnose godinama. Iz Bosne i Hercegovine dolazi i vest iz oblasti pravde i ratnih zločina. Radislav Krstić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, i dalje je bez branioca pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine u jednom od postupaka. Navodi se da je ranije osuđen pred Haškim tribunalom na 35 godina zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici, a da se sada pominju i istrage koje se odnose na događaje iz 1992. godine. Proceduralne stvari poput obezbeđivanja branioca deluju birokratski, ali bez njih nema ni procesa, ni pravnog epiloga. Iz Mađarske stiže nekoliko vesti, a jedna je posebno teška. Sud je izrekao doživotnu kaznu muškarcu za unapred isplanirano ubistvo, uz ocenu posebne okrutnosti. Pominje se i paljenje doma, beg maloletne devojčice nakon smrti majke i ubistva drugih osoba. Tužilaštvo smatra kaznu opravdanom. Odbrana se žali, pa slučaj ide dalje. Strašno je i čitati, ali važno je i da se vidi kako institucije reaguju na najteža krivična dela. Još iz Mađarske, ali u svakodnevnoj, ovo može svakome da se desi, kategoriji objavljeni su snimci besa u saobraćaju i rizičnih preticanja. Opisuje se slučaj promene trake bez signalizacije, ugrožavanja bicikliste, pretnji i drugi slučaj rizičnih preticanja čak i kad dolazi vozilo iz suprotnog smera. Ovo je podsjetnik da jedna sekunda impulsivne odluke može da napravi tragediju i da kamera danas često postane jedini svedok koji natera ljude da se zamisle. U Mađarskoj su bile i pojačane kontrole ugostiteljskih objekata. Pregledano je više stotina prehrambenih artikala i velik broj lokala, a zabeležene su nepravilnosti, od higijene do označavanja i praćenja porekla hrane.
U nekoliko slučajeva bilo je privremenog zatvaranja, a ukupne kazne su značajne. Nije glamurozna tema, ali je bukvalno pitanje zdravlja. Šta jedemo, odakle dolazi i da li se poštuju standardi? A jedna mađarska političko-ekonomska vest govori o preduzetniku iz logistike i njegovoj bliskoj saradnji sa vladama Fidesa tokom godina. Pominju se strateški sporazumi, beneficije za sektor i funkcije u kojima su kritičari videli potencijalni sukob interesa, jer je bio i privredni akter i osoba sa uticajem na odluke. To su teme koje se često provlače kroz region, gde prestaje javni interes, a gde počinje privatni. Da malo predahnemo teških priča, iz Hrvatske dolazi jedna lepša, gotovo poklon tema. Hrvatska kovnica novca predstavlja kolekciju srebrnih medalja pod nazivom Dan, namenjenu čuvanju uspomena. Medalje su od srebra, dolaze u elegantnoj kutiji i mogu da se graviraju imenom, datumom ili posvetom. U vremenu kad sve slikamo telefonom, zanimljivo je videti povratak nečemu opipljivom, što ostaje kao suvenir. Ali Hrvatska ima i crnu hroniku. U Šibeniku je policija pokrenula istragu protiv taksiste zbog sumnje na pokušaj razbojništva i nanošenje povrede maloletnici. Navodi se da je incident počeo oko neplaćene vožnje, a završio se tako što je devojka pala na tlo i zadobila lakše povrede. Ovo je ona vrsta događaja gde se sve moglo rešiti razgovorom i procedurom, a pretvori se u nasilje i onda više nema nazad. Iz Hrvatske dolazi i vest koja je zapravo iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je preneta u regionalnim medijima. U Luizijani je napadač ubio 8 dece, a zatim je stradao tokom policijske potere. Opisuje se kao porodično nasilje i ponovo otvara pitanje resursa i prevencije. Teško je izgovoriti ovakvu vest, ali ona pokazuje koliko su sistemi zaštite porodice, mentalnog zdravlja i reakcije na nasilje. Globalna tema, ne samo lokalna. Za kraj, jedna vest iz Azije, ali sa jasnom porukom o prirodnim rizicima, potres jačine 7,4 pogodio je istočnu obalu Japana. Epicentar je bio kod prefekture Iwate na manjoj dubini, tresenje se osetilo i u Tokiju, a izdata su i upozorenja na tsunami sa mogućim talasima do 3 metra. Zabeležen je i prvi talas niže visine. Ljudi su upućeni na evakuaciju na više predele, a vlada je formirala krizni štab. Kad priroda pokaže snagu, sve drugo stane. To je naš današnji balkanski mozaik, od optike i vodovoda, preko izbornih protokola i političkih slagalica, do bezbednosnih alarma i globalnih talasa, koji se preliju na gorivo i ekonomiju. Ja sam Lazar. A ja Milica. Hvala što ste bili s nama. Čuvajte živce u saobraćaju, proverite informacije iz lokalnih izvora ako imate prekide vode ili bezbednosne dojave i vidimo se u sledećoj epizodi.